ubwo butumwa agejweho n'umuhanuzi Azariya mwene Odedi agira akanyabugabo maze atsemba ibigirwamana byo mu ntara y'Ubuyuda n'iy'Ubenyamini n'ibyo mu migi yari yigaruriye mu ntara ya Efurayimu. Yavuguruye n'urutambiro rw'Uhoraho rwari imbere y'ibaraza ry'ingoro y'Uhoraho. Nuko akoranya Abayuda n'Ababenyamini bose hamwe n'abakomokaga mu miryango y'Abefurayimu n'Abamanase n'Abisimiyoni batuye Ubuyuda. Ijako 12 twumve. 12 haravuga ngo basezerana kuramya Uhoraho Imana ya basekuruza Yego. n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose. Yego. Umuntu wese yaba umusore cyangwa umusaza yaba umugabo cyangwa umugore utajyaga kwemera kuramya Uhoraho Imana y'Abisiraheli yagombaga kwicwa nta kabuza. Yego. Bagira indahiro imbere y'Uhoraho baranguriye ijwi bavuza amahembe n'amakondera. Yego. Abayuda bose bashimira iyo ndahiro kubera ko bari barahiye babikuye ku mutima kandi bashakashaka Uhoraho bashyizeho umwete baramubona abaha umutekano usesuye. Amen. Amen. Biramugenza ngo karibu kuri aya masezerano tugiye gukorana n'Imana. Asa yimye ingoma Israeli imaze gucikamo. Ubundi Israeli yari igizwe yayobowe n'abantu batatu. Niyo bayoboye Israeli yose kiri hamwe. Wa mbere yari Herode, wa kabiri yari Dawidi, wa kabiri yari umuhungu we Salomo. Abo kari batatu bamaze kwima ingoma. Nyuma Israeli yaje gucikamo. Hano rero Asa yari ayoboye Abayuda. Nibo yari ayoboye akaba umwami wabo. Amaze kuba umwami wabo ngo abona ko bataye Imana. Iwe ngo yimye ingoma aravuga ati byanga byakunda hari amasezerano batakaje. Hano nibwo yahuye n'uyu muhanuzi. Uyu muhanuzi aramubwira ati umva nkubwire, nubwo wimye ingoma Asa dufite ikibazo kinini. Imana yarimuwe haje izindi mana, nizo ziriho, nizo zihari, uyobore bano bantu bazi nta mana ya Isiraheli ikibarimo. Ati niyo mpamvu tuba dukora intambara yari yose dukoze tugatsindwa, twagira icyo tuvuze nk'abandi ibintu ntibikigenda neza. Hasanga aravuga ati niki cyabiteye, iba ngumenera ibanga neza umbwira impamvu ituma nta cyerekezo tukigira. Aramubwira ati ari ikindi se, mwimitsi bigirwamana, abantu b'imitsi bigirwamana biba byinshi biri muri Imana yabo. Ati niyo mpamvu izo tukora byose bitakigenda neza, nta masezerano y'Imana ya Isiraheli tukigira, twarayataye tugenda ariko tutakiyafite. Ati rero niba ugiye kwima ino ngoma nkeneye kukubwira ikibazo gihari. Nta mana iki turimwo neza iyo twarakoranye amasezerano kuva kera. Nimuvuge ngo amen. Cyane nimuvuge ngo amen. Ngariko asiwe ngo akamenya ko agomba kugarura igicaniro cy'Imana no kugarura Imana mu mitima yabo. Aravuga ati ukenanga ubwami bwanje burambe kandi bugira amahoro bunatekane, nuko banemera Abayuda tukazana Imana. Imana ikaba muri twebwe, Imana igakunda ikavuga, Imana igakora. Kubera ko bimuye Imana bayikura ku ngoma, ndashaka uburyo nigarura. Muzosome Bibiliya ahantu twasomye ngo mbere amaze kumenya aya makuru, amaze kubisobanukirwa, ngaravuga ngo turabwira abantu bose bafite izindi mana bazikureho. Nta muntu dusigaza ufite Imana itari Imana y'ukuri. Aranavuga ngo ikindi, nimara kubimurira Imana, tumaze kwimura Imana zitari Imana, turarahira indahiro muri ubu bwami bwanje ivuga ngo nta yindi Mana. Turahira indahiro ko tutazosubira guhinduka, tugiye gukurikira Imana y'ukuri, kandi utemera iyo ndahiro azicwa. Atari ukuvuga ngo nuko ni umuntu uko barunaka ngaziranye na baruna aricwa. Iyi ni indahiro yo kuzana Imana mu Bayuda. Imana igomba kuza tugakorana n'amasezerano masha n'Imana. Nimwumve ibintu bizabyimura Imana.
igihe cyose ufite indi mana itari imana y'ukuri, iyo ubwayo iza yimuka. Kandi natekerejwe nibaza ngo se imana ni izihe zindi umuntu yozana muri iki gihe cyacu? Ntawe utogira imana, wogira n'umuntu imana yawe, wogira akazi kawe imana, ukavuga ati buriya akazi niko nza ngira nta kintu utogira ikigirwamana. Ikindi icyo ari cyo cyose utaba yangaje wokiramya, kandi ukakiramya mu buryo butari bukwiriye ko kiramwa, atari cyo cyo kuramya. Ngo bimuye imana bimika izindi mana, abarizo ngo batangira gusenga bibagirwa imana yabo. Naje nsanga kwibagirwa ni ikintu kiza cihuta cyane, ariko umunyembaraga aba mu kwibuka no kwibuka aho yatariye. Nimuve ngo amen. Kenshi umuntu yicaye agatekereza, niyo umfishe Bibiliya hazaba ibintu bimutegeka ko batari ko uyu muntu bazabibagirwa nk'abanyesiraheli babonye imana bakagendana n'imana, imana ikabarinda barangiza bakagwa mu butayu bakibagirwa imana. Mwese yo mubategeka mumva barakoze igitangaza, ariko uzoreba imana yagukoreye byose, ukubayeho n'ubuzima ufite, niba harimo imbaraga zawe. Niyo mpamvu nkabwira ngo se mu bantu ninde muntu mwari mwabona ararana mushwari kubera ubusirimu? Ngavuga ati kameme ndi umusirimu, ngomba kurarana mushwari kaza ndara nihanagura taja kwibagirwa. Murabibona? Icya kabiri, umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umunyabwenge sindara nasamye, ndarara muri posiyo yo kubumba kanwa neza ku musirimu. Haro mwari mwabona ba? Ese usugira ngo imbaraga z'Imana niziye? Niyi kubwiye mu gatondo ngo baduka ukabyuka baravuga ngo ngo reka buriya ndi igitangaza, nuzozuzuka utuzigira ngo urakomeye urankanguye ne nahwereye sinaza muri ko cyangwa hejuru, ariko nzoguma nkwizere. Nimugire Imana cyane bamunumvise tuve ngo haleluya. Uza wizera Imana mu biriho byose, ari igurira icyizere, ari urekera byose. Muzore ngiyo nturuzi ubunyine, iyo ubwiye umuntu ngo shima kuriho azavuga ngo njeje nyine uriho, kandi ngo ngiryo nishimwe ngo no shima, ariko umubiri wagukubita gutya ngo naje ngiye gushima no kuri ngo nari nagiye, ubimenye ubunyine. Asanga arababwira ati ndabisi mwataye Imana, tugiye kugarura iki Imana, kandi ukeneye tuyigarure. Mwese ndabarahiza indahiro bitarimo imikino, kandi murahirahira muri seriye. Gukorana amasezerano ni iki? Arabura ngo tugiye kugarura Imana yagiye, Imana yavuye iwacu yongera igaruka ibimana yacu. Abari ituyobora mu butegetsi bwari ngiye kugarura Imana igaruke ibe hano hantu. Ni wowe ufite imbaraga zo kwigarura Imana mu buzima bwawe, kongera ikagaruka Imana yawe, nta n'uzabigufasha. Ni wowe ugarura Imana umutima wawe ikarema, kandi iyi Imana yaje ihindura ibintu. Asa aravuga ati ubwo tugiye kugarura Imana ndabarahiza mwese murahiri. Bibiliya iyo usomye haruguru izivuga ukuntu yirukanye ibigirwamana byose, arabanza bikuraho. Aravuga ngo umuntu wese ufite ikigirwamana mugiteme mugikureho, ndetse n'uwangara bizira manze mukure ibigirwamana, hasigara Imana yonyine. Ngo mu bwami bwiwe mu butegetsi bwe Imana ngitangira kuvibura, iravuga ati asa ibintu azanye nibiki n'ukuri. Asa abandi bami bose bahaciye banze gukoroga banyine wabo na base wabo n'ababyara babo, hasi wahinduye systeme, agiye kubarahiza ngo uzoza wanga kwemera Imana bamwice. Ariko hasi ibintu babikuye he? Asa ngaravuga ati mwese muranarahira muzamwe, mwese muranarira nta uzosubira kuba muri iki gihugu adafitanye isezerano n'Imana. Imana ikeneye ngo mukorane amasezerano nayo, nurangiza ayo masezerano afate ku rugo rwawe. Niwe ufite ubasha gukora amasezerano n'Imana akinjira ku muryango wawe.
Bibiliya yatubwiye ngo afata umwanya ngo arabarahiza, ngo bararahira, baravuga ngo kubera ko ugaruye Imana twemeye gukorana n'Imana twese, kandi uzoja nyuma y'iri sezerano ntibigatindwe azopfe. Ngo Imana ibona kubabwira ngo irababwira ngo kubera ko mukoranye isezerano nanje ngiye kubaheza amahoro mutigeze mugira. Iyo wakoranye amasezerano n'Imana hari amahoro azaza mu buzima bwawe kubera ko uri kugendana n'Imana, kubera ko wavuganye n'Imana. Twe turimo kwizera amasezerano y'abantu, ntitwizere isezerano wakoranye n'Imana. Ni byiza ko uzoza ugenda ukavuga ngo navuganye n'Imana, naganiriye n'Imana, mfite icyo navuganye n'Imana. Niyo mpamvu umuntu wese uri mugura nabo wamureba ukabona afite ubwoba. Kubera iki? Nta sezerano afitanye n'iki? N'Imana. Iyo ufitanye isezerano n'Imana uza utekana, kandi Imana igira indahiro. Bibiliya yatubwiye ngo nyuma bamaze kurahira ngo Uwiteka aravuga ngo mbahaye amahoro mu gihugu, nta kindi kibazo kikibayemo. Kubera iki? Kubera ko mwazanye amasezerano masha n'Imana. Biradusaba ngo dukorane amasezerano n'Imana masha, tureke kubikora mu mitima, tubirahire. Bibiliya yavuze ngo arabarahiza bose, ngo bararahira, baravuga ngo uhereye none dukoranye andi masezerano masha n'Imana. Ibigirwamana n'izindi mana zari zihari tuzikuyeho, twemeye kuyoboka Imana ya Isiraheli, ya Mana yacu, ya Mana twabonye. Mureke mbabwire kino kintu, niba ari ikintu giteye isoni ni ukuza wicara imbere y'abantu twabwira ngo uzi Imana, barangiza mwagera muri situation yose ngerega akaba ari wenyine utangira kandi niwe wagiye ubaneze ubereka ngo Imana buriya ni Imana ngo ya ngo ntimwamubyizera byose, ngo nubwo natwe tuyikorera ngo ariko turayisi ngo ntizayihuta. Izayihuta Imana yo kwitondera yazanye imirabyo we mbabazi ni ikintu izibwira umuyaga ngo banguka tukereze, ariko kubera icyifuzo cyawe kiranga igitindaho ngerega iby'Imana muza mubangayisha ngo dushiremo ubwenge. Kandi uzugira isoni z'abantu wabwiye Imana yawe, warangiza zose kurabura ngo birashoboka nkuko bitoshoboka. Kwa gatatu navuze ijambo ry'umugabo bita ngo ni Ezra. Ezra yabwiye abantu, abwira umwami, aramubwira ati mwami umva nkubwira Imana yacu. Abandi ati Ezra kagira inkuru, umwami ati kagira inkuru. Aramubwira ngo mureka mbaha abasirikare babaherekeze, mutazohura n'ibibazo mu nzira mukaburaho muja. Ariko ngo Ezra ngabwira umwami, muzi ko turi mubwira Imana icizere ariko tugasigaho andi mayere ubundi bwenge. Ngereka ngo ya ngerega buriya ngo Imana nayo ngo ntiwamubire. Ezra arababwira ngo abwira umwami ngo ni ukuri turinde uduha abasirikare, kandi ntimwirone abasirikare bo mu mwuka yaza muheza, n'abasirikare bafite imbunda babacunga. Aramubwira ati ndabaha abasirikare babaherekeze we n'abagore n'abana. Ako Ezra nawe yagiraga ako wowe Ezra ngo yamubwira ngo mva nkubwire turuwe dufite Imana ikomeye, kandi Imana ishobora kuduherekeza. Turinde uduheza abasirikare, turinde unakongoza abasirikare ngo baduherekeze, twebwe dufite Imana icizere. Umwami ati okay, iba nkuvuga ibintu Imana yakoze. Aramubwira ngo twebwe Imana yaciyemo inyanja twatubibona, inyanja iravuga ngo tubisanye abantu bambuke. Ati yo niyo twaciyemo twaza tugenda dufite confidence. Umwami ati irakomeye, inyanja irayumvira. Ati inyanja yarayumviye, buri inyanja irayiziza Imana yacu. Ati cya kabiri twagiye tujya amanu nta wahuhinga, tugenda dufungura mu nzira mu rugendo rwose, nta wishwe n'inzara muri ico gihe. Cya kabiri umwenda umuntu yari yambaye uko umwana yageza ku rukweto rwarakuraga. Umwami ati cyo naco ni kindi gitangaza. Ngira Imana cyane wa muntu bisewe. Umwami ati ikweto nta soko mwanyuzemo tumfu, ni hano tubonye amashopo hana twagendaga turiko turamya Imana gusa twayihimbaza. Imana ikavuga ati aba bantu ndi kumwe nabo ndabaherekeza. Ati none iyo Mana irananirwa kutugezaho twatuja. Ati nitatugeza wirekere mwami. Umwami ataho, umwami yambwira sekati mwigendere mu rugo, mubihore bagende bonyine. Ariko Israel nawe yari igihume ba birizivuga ngo bageze ku kagezi kitwa Ahafa, ngo babona abanzi babo, arabareka bagenda bonyine, ngo barababona barabwira ati ngaba abanzi,
ngo abagore n'abagabo ngo bahindukira na Ezra baramwita ndagitangaza kiri umugabo kwisubiraho wikwikomeza abagore n'abana ntiyo badushinjane wikwigira umuntu ugiye kwigira uwo ariko Ezra we subira inyuma ubwira umwami ngo mwami nahubutse mu mivugire buriya naza mvuga ndiko mvuga Imana ariko nari ntarabona abanzi tugeze hano kageze duhura n'abanzi none ga mbabarira umva abasirikare kandi bihute baze batabara abagore mbasize hariya n'abana Ezra ngababwira ikintu arabura ngo mva mbabwire babashinje batumare sinosubira inyuma ku magambo nabwiye umwami ngo nje kwivuguruza nje mugaragu w'Imana ngo mugire ngo nukuri ngo bijyana navuze ngo naza nivugire niba shaka batumare ariko sinosubira inyuma uzogara ku mahame y'Imana wamenye ube seriye ubihagarare w'abantu bavuge uceceke abantu bagukora analyse uceceke uvuga ngo navuganye niki n'Imana kandi nitabikora sijuko ngo nisobeje nyine nimuvuga ngo haleluya aravuga ngo mfite isoni umugabo wasenze subira inyuma mbwira umwami ngo narakubeshe jewe Ezra aranyumva gute arahita abona ko ntari umugabo wujuje umutwe kandi ndahujuje icyaka aravuga ngo iyo Mana yanyu yananiwe kugukuriraho abanzi ni iyihe Ezra ngabwira ntarabwira ngo mutegere mbabwire rero ati mbaza nindi ikindi gitekerezo ciza abantu ati kagira inkuru atari ko abanzi dore ngabariye uzuvuga ibintu ari kunarebe reka kubijana mu mwuka Ezra ati bimeze ayi mugire Imana cyane mu bise we abantu bakagura Ezra ubishira mu mwuka reka ibintu z'umwuka gagupfaga ntibigira nani confidence reka ndagisirimu kiba mu guhera baradushinja gucyo wabona reka ibyo bintu Ezra ngarabura ngo jewe Ezra subira inyuma mbwira umwami ngo buri Imana nageze nibabwira atari ko buri antifashe nanje nabibonye Ezra avuga ati cyo kintu sinagikora badushinjira hano si imiryango yanyu mwene n'uwanje urahari bazabanza bakatijosi baturangize ariko sinsubira inyuma ati none turagira gute kuri ibintu mu mwuka uzore ngiyo watangiye kunezerwa ufite ikintu wizeye cyane wasezeranye n'Imana abantu bazamakura ngo bikure mu mwuka ubijane uzubahakanira bagira ati biraguma mu mwuka simbikura mu mwuka nibikura mu mwuka ntibikunda bikorerwa mu mwuka ntibikorerwa mu isi isanzwe uzukubigumisha mu mwuka uzukora niki uzugwira kwizera kw'ikintu umuntu akamakura ngo bikure mu mwuka uzoza wanga umbwire ngo ndabirekera mu mwuka niho birangirira uvuga ngo haleluya tukazubikura mu mwuka ujya baguhenze sinabwo abagabo babiri batonganye barakorogana umwe ari hakurya y'umuhanda undi ari hakuno mugeze aramwe aterambika ubukristo bwawuze hano undi ati saba reka mburambike abwira bati nawe burambike undi ati nje sinaburambika hano ntawo bwafata tuvuge isunza mfa kubushira hasi mushira hasi ngo dukoroganye tindacaba ufite sinoburekura burakomeye undi atereka je mburambike tibirakurebaga ni burambika ufite aho uburambika burambike araburambika ngo yambuke ku muhanda imodoka iramugonga yari iturutse ku ruhande tamubonye aba baramaze ati mugenzi warapfuye ati yari yaburambitse ntabwo yaragifite none muravuga ngo tuvuge ngo yapfuye ari umukristo yaburambitse mpamureba yambwiye ngo iwabushize hano hakujya y'umuhanda ngo araje kunkubita none ntabwo yaragifite uzogara kuco bavuganye niki ugira n'amasezerano mashaniki Ezra ngarababwira ngo iyo Mana nitabakiza birabareba atariko nzanye igitekerezo ciza nimucemera tukagikora namahoro kandi nimutabikora birabareba ariko ko ndabona ukuntu rangu mamutinya abanzi muragikora atese niki Ezra we ati ndabonye mwese mugiye gufata amasengesho y'imisi ye mutajya mutama nimurangiza tuyoboza Imana inzira komuntu ko mucero bavuga ngo njeza ngo ari gifucane cyatomboka abanzi bari hakurya uzore nki wagize kigaragazo haruzwigisha gusenga uzusenga ujye ku muntu awutongana Ezra abwira ati ngabariya ni iminsi 3 mwese murafunga tubuyoboza Imana inzira ariko sinsubira inyuma ngo nje kwivuguruza ku Mana namenye birizivuga ngo babikoze gutyo ngo barangije iminsi 3 ngo Uwiteka kuraho abanzi ngo Ezra ngarabwira ati abanzi barange rero muze dukomeze urugendo ico narishatse kubabwira ni iki hano mugira isoni zo kusubira inyuma mukivuguruza Imana mwabwiye abantu biteye isoni amasezerano wakoranye n'Imana ukabwira abantu ng'Imana ndayisi warangiza nyuma ukisubiraho reka dusome muri Samuel
gukorana amasezerano n'Imana. Samweli ibice 18. Samweli wa mbere ni igitabo ca Samweli ca mbere. Ibice 18 ku murongo wa 3. Yes. Samweli wa mbere 18 guhera kuri 3. Yego. Bukeye Yonatani Tugiye kubabwira isezerano rya Yonatani na Dawidi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano. Umva bakorana isezerano. Kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Mwumve hagaraho ngaho. Iryo jambo muraryumvise? Amen. Amen. Kuko yaragize gute? Yari amukunze nk'uko yikunze. Ngira ijambo ryananiranye. Gukunda umuntu nk'uko wikunda. Nayo mpamvu umufarisayo ngo yabaje Yesu aramubwira ati Yesu urabizi ko amategeko yawe yose nayubahirije. Bankunkurira mwabiri gusa. Ati kandi ngirire vuba aya yose yabaye menshi. Korera senteze unzanira abiri. Tubiri tworoheje. Kana unzanihuta amenye ko ndi umugaragu wawe. Aramwe ngukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose. Yumva aramurangije. Aravuga ati iri naryo rirakomeye. None tugeze ku kintu kivuga ngo gukunda kumukunda nk'uko wikunda. Mwumve ariko Dawidi na Yonatani bari abambere. Niwe muntu wageze umubwira ibyo satekereza. Ti papa yamashe kuguhitana. Soma. Aho. Kuri 4. Yego. Yonasura kuri 3 neza bumve. Kuri 3. Niyo hari isezerano. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano. Basezerana isezerano. Kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye kubera kumukunda. Awuha Dawidi. Arawumuheza. N'umwambaro we yego ndetse n'inkota ye n'umuheto we yego n'umukandara we. Nuko Dawidi ajya aho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze. Abantu bose barabyishimira ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Ja ku 9 no ku murongo wa mbere. Igice cya 9 umurongo wa mbere. Hariho umugabo w'umubenyamini witwaga Kishi mwene Abiyeli mwene Serori mwene Bekorati mwene Afiya umwana w'umubenyamini umugabo ukomeye w'intwari. Kandi yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga. Wasomye kangahe? Ibice 19 umurongo wa mbere. No insine. 19 umurongo wa mbere. Yego. Aho. Bukeye Sawuli abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose yego ngo bice Dawidi. Ati twice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane. Yakundaga Dawidi cyane. Nuko Yonatani aburira Dawidi ati data Sawuli arenda kukwica. Yego. None ndakwinginze ejo mu gitondo uzirinde wihisha hiherereye. Yego. Nanjye nzasohoka mpagararane na data ku gasozi aho uzaburi mvugane nawe ibyawe. Ningira icyo mvuga zivugisha kuri data nawe uzoburi ko wumva uzoba wihishe. Ningira icyo mvuga nzabikubwira. Yego. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli amushimangiriza Dawidi. Aravuga ati nyagasani ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi. Yego. Kuko nta nabi yakugiriye ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Yego. Yahaza amagara ye yica wa Mufilisitiya. Yego. Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisirayeli bose. Garukiraho. Gukorana isezerano n'Imana niyo topic dufite. Hano Dawidi rero Imana yari yaramuhaye imbaraga zo kwikorera. Murabizi ko muri bene nyina ari we Imana yatoranyije. Kandi nyuma ari kumutoranya ntiyamamaza. Umunsi Samweli ngaje kwimika kwa Esayi yahamagaye abahungu biwe. Ariko agaragaza abahungu ngo bibagiwa Dawidi. Kugeza igihe bagiye kumuzana Dawidi bamusukaho amavuta. Barangije aramubwira ati okay subiraga mu ntama. Tibisobanuye ngo niba tugusaba amavuta
ngo uraguma hano intama zigume zipfe. Subirayo. Ntiyanavuga ati papa wabonye amavuta bansutseho, kameme ndekere nanje hano mu mujyi ngume nimenyereza ibintu. Tubonye ko ari jugiye ku mwami. Muzosome Bibiliya. Birizwa ngo Isaramu ati subiragayo rero. Kuba bakwimitse ntibisobanura genda guje kureba udutama ugumutwiteho. Ako Dawidi yagira umutima mwe ngo yamasubirayo. Ariko ngo umunsi umwe aho twasomye ngo Isaramu ati gemura shira ibiryo bene so bamerewe nabi ku rugamba jana ibiryo. Ngo abihagejeje nibwo ngo Goliyati yahagurutse arabatuka. Abatutse ngo Dawidi aravuga ati karatuka n'Imana ya Israheli. Imana bakuru bati ceceka ntuzi n'igisirikare. Kubera kuzamupfa kwirukanka mu bintu byari byose. Twe tugira ivyuma bidukingira, nitwe nasomye Bibiliya sanga ni bantu bari baracukuye indake mbere. Imyobo yo guhungiramo. None ngo igihe cyose Sauli yavugaga bose binjiraga mu nyobo. Ngo Dawidi aravuga ngo sindabona aho Imana itukwa. Reka ndeke gutindaho. Amaze kwica, amaze kuba umwami. Sauli akiri umwami bagiye gukorana. Ngo kubera ko Sauli yagiraga ikibazo c'ingwara. Yangwara ngo yayigwara akikubita hasi. Ngo Dawidi yacuranga imijya yabyinira Imana. Sauli akagambuka bati kajyaga akagahungu gafite neti wakayimana ba. Kagahungu kakuriye he? Aya mavuta y'Imana gafite bimeze gute? Ariko muziki igihe yagize intambara ngo nigiye yishe Goliyati ngo barangiza abantu baravuga ngo Dawudi Sauli yishe abantu 1000 ariko Dawidi yishe inzovu kandi abadamu ngaro bahimba iyo ndirimbo ntabayibahaye. Ikibazo kiba kirabaye kuri Dawidi. Sauli atugomba gupfa. Hano rero yazamwica ngo ataja ku bwami bwiwe atamwimura akaba ari uzawo umwami. Ngarangiza umuhungu we aramubwira ati dukorana amasezerano. Papa nzi ko yakurakariye kandi muzi ariko aguhigira yavuze ngo arakwica none tuyokorana amasezerano nawe. Nzakugumaho nzakuba hafi data ntazokwica ngihari. Igihe cyose data azovuga ikintu nzoza nkikubwira dukorana amasezerano nawe. Dawidi ati ivyo bintu urabikora. Iso Sauli ko yamashije ivyo bintu urabikora. Undi ati nkurayiri Uwiteka uhoraho ko ntazahemuka kuri iri sezerano. Ntabwo nzohemuka kuri sezerano dukoranye nawe. Muzosome Bibiliya. Birizwa ngo igihe cyose yegera gasaka amazi atariko papa umugambi ufite kuri Dawidi bimeze gute? Dawidi hari ikibazo afite akavuga ati Dawidi mwene Yesayi ndamwica nimubona narakaye kandi ahubwo nimuje kumwica. Barangiza akamasubira inyuma akabwira Dawidi mvuganye na papa yarakaye byimazeyo yamashije ariko kwera amasezerano twagiranye nawe nanze ko bakwica ntakubwiye hunga wihishe data karaguhiga. Aya masezerano yarayike yari amasezerano y'urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Iyo turi mu Mana amasezerano yacu arahama. Aba ni abantu bakoranye amasezerano bombi bakorana amasezerano barabwirana ngo duhagarare ku mbaraga z'Imana twumvira Imana tiyagira upfa mugenzi watamubwiye. Dukoranye amasezerano amakuru uzoza umenye yose muri kariki uzoza uzanira umbwire niba ibyo iso yatekereje zo mu bwami uzumbwire. Bibiliya zivuga ngo niwe muntu wageze ubwira Dawidi akamubwira Dawidi hunga hano tugiye kuhaza. Papa yavuze ngo kumugoroba turaza kugushaka hunga. Kubera iki? Kubera isezerano yari yaragiranye nawe. Bibiliya yatuye ngo yamukundaga nkuko agira gute yikunda. Yamukundaga nkuko yikunda. Iyo wakoranye amasezerano n'Imana Imana ihora mu mutima wawe nta kindi kintu uzirutisha. Haba nibyabaye n'amakuru ari kavuga uzibwira wa Mana mwiriwe amakuru naya ngaya twiriwe mu bintu bimeze gutya. Uzore nk'umuntu ukunda uzabwira utamuvugishije. Oya murebe abubatse azaro akazamaza ko yariye kandi nta nkona afite iruhande akazamugaragariza urukundo ngo none ngo wariye se muvandi iki ni gihe cyo gufungura turi mu mujyi iki ni gihe cy'imirire ngo kubera urukundo kandi namubwire ngariko ngo nukura arankunda pe
ngo ntabwo ubwo kwira atampamagaye inshuro 2-3 bazamubwira ngo uzahamagara Imana kangahe ku munsi. Oya mubaze neza umurebe mubwira ati uzahamagara Imana kangahe. Kandi ukunda umuntu, oya iyo ukunda umuntu uzuruka amazana y'imwe bitari ngombwa. Icya kabiri, niyo ugiye kumuheza impano ntuzuyitekerezaho, uzusa n'uwihaye. Iyo rero ukunda Imana birakorohera kuyivugisha kenshi. Mu gitondo nimugoroba, mwiriwe Mana, mumeze mute? Twebwe hano mu isi nuko nawe dore reka tubikubwira uko twiriwe. Tumeze Muzosome ngo umunsi Imana irakurimura Sodoma na Gomora. Abrahamu ngo arayibaje arabaza ati none kugiye kurimbura aba bantu nusanga mu bakiriti ijana babigenza gute? Ati ijana yari senga neza, ati rifite network rizi Imana sinaba nkirimbuye. Nusanga mu 50 ndayireka, 43 ndayireka. Aramanura, agenda amanura. Undi aramubwira ati nisanga mu 10 rihagaze neza ndabihorera, ndabareka sinzoba nkibarimbuye. Kubera iki? Iyo uri inshuti, impamvu Abrahamu yazaganira n'Imana, yari inshuti n'Imana. Ariko aramubwira ngo ngiye kureba ico abera bariko bataka, niba ari ukuri. Nisanga ari ukuri bariko barega Sodoma na Gomora ndayirimbura. Erega abera nizo tubwira Imana makuru yaho twiriwe. Mana twiriwe gucya ndoro ko ubuzima bumeze. Ibi byaducanze none twacanganyikiwe. Turagutegereje ngo tutugire neza. Imana ikavuga ati aya makuru yaba Kristo bose bahuje. Reka nje kureba. Nje kubafasha. Nimuvuge ngo amen. Yari yarasezeranye nawe katazahinduka ku isezerano bagiranye. Aba ni abantu. Icyo se yatekereje uwa bakambwira ati papa yavuze ngo arakwenza gutya. Reka muze kureba muri Samweli nawe 2 gice cya 11 kuri Ana ntituhasoma kubera ko umwanya wagiye. Ana yasezeranye n'Imana ikintu gikomeye. Ana yasezeranye n'Imana ikintu gikomeye. Ako muzosome Bibiliya ngo bari bagiye ahantu Ana ngi wasiga abandi ngo barangije gufungura aja mu rusengero, ngaja kubwira Imana ngo numpeze umwana, ukampa umwana sinzarinda mbwira nase tanzo ngo ese yemeye nzomukuzanira mu rusengero nzomuzana mu gutambire tumurekere anati kubera ko nabonye abatambyi ibintu bimaze guhinduka. Asezerana n'Imana, Imana yamubwira ngo kubera ko iryo sezerano ari ryo usezeranyije ku mwana uzomuzana mu rusengero akaba ariho akurira ndamuguha. Muzosome Bibiliya ngo arangize arasama, kandi aja no gusenga. Hari ibintu umugabo yageze amubwira zotuma udasenga. Niwe muntu wari uzi gushekerera umugore. Yageze amubwira kamata ariko abahungu 10 y'abasore simba kurutira, reka umwe uhawe utekereza kubyara 10 y'abasore uzubona kurabona hari ikintu bohagarara imbere yanje. Mwumve ariko Ana ngo ntiyita kuri ayo magambo yose no gushekererwa kose, ngaravuga ngo reka nje kwinginga Imana nibwira akababaro kanje. Rero hano Imana ngimusezeranya kumuha uyu mwana, imuha Samweli ngo arangize kubera ko yari yabisabye. Nawe ngabwira Imana ngo kubera ko nasezeranye nawe, sezerana ko uyu mwana namara nzomuzana tukamusiga mu rusengero nzabikora. Bibiliya izivuga ngo umwana umugabo akamwe ati tujega mu rusengero cyo gushima ati banzo rinde umwana yigire haruguru tuzagenda tumusigeyo. Koroko nico nahigiye Imana, niyo masezerano nagiranye n'Imana. Nuzoza ukorana amasezerano n'Imana uzuyihagararaho uyubahirize tuyahindukeho, nibwo Imana izokubwira umunyembaraga. Igihe cyose wicara wisubiraho ukavuga ngo yango byanze. Bibiliya izivuga ngo umwana Samweli amaze gukura ngo aramuzana mu rusengero, ngaravuga ngo Uwiteka we nguyu wa mwana wampaye turamusigana twitahire. Umwana ngo baramusiga. Yari amasezerano Ana yakoranye n'Imana. Hagara ku masezerano yakoranye n'Imana niwe Imana izosoreza ibyo yisaba.
wihinduka wowe, hagarara ku cyo wavuganye n'Imana, hagarara mu byo wabwiye Imana, uyigirire ku icizere. Ibyo wasezeranye nayo ntihinduka, nawe ntuhinduke. Ijambo ry'Imana ribane namwe. Amen. Imana ibaheze umugisha, abaririmbyi Imana ibaheze umugisha, abacuranzi Imana ibaheze umugisha.